Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Toi doktor kini ibarakoi mentas ngima. Pilih tes dadan ki bokok suntang filapat di mentahane ne. Kata sang ni long kiwan rak sini ka mini ka em long bangin yo wan screen iki. Hadi madep screen ni examine iki. Tila dan i suntam solong tang i jing shit dan i jerho lan i sukpo mo wan bar ma. Then we hold them in the hospital. Impelak corona care center ni tap iki hang ni. Te hak joko por ni lek ki test padi barna. For 1-2 nights si mit admit ni pensa. Ni up ek report na kapoy. Del ayo report pat ada kilalong fit bandage for corona care center ni pha biasa kin quarantine tai pat nomor bu saya ki hang ni pat kan dak hospital berhoi inam dan jaka ban tap yaki bem Nang dan patient yang berhubungan apa observation kita apa COVID-19 unit ni. hal ni pos isolation pa idan we Kita observation pat observation kita kan ngat kita. ne one step kita san Yang total ribu ha ini positive case we ada kita observation san itu batas positif mau kalau kita bilang ke bawah tes negatif yang ya ketu pihak pendak yang absorb bentar tesnya ha kita ingin hapsim sampel biar min lab yang dekat ka artis CPR maka tu khamlang confirm tu bi kau kan ni rapid test kembang no ke dewan long kalau tangga kerja screening ke kam tadi ka bolong ba ong bau tu long positif dan ni tu long negatif if what pek la long positif immediately we can take them out of the crowd ke sebab gile apa ni ya betul ni gile aboy yang tin nompo immediately dan ni positif ka rapid test immediately ni ban stay na itu dikenal ni kibrio ban bola ka jang na yung mix ba kita kadai tang preventive measure mereka mut ban ong ba kitu gila long positif maka hab confirm da ka RT-PCR hab confirm tekan ke jeng test ka rapid ka kadang advantage in one way kadang ka disadvantage sama bakal long panik pati kibri kung balong mendin ngi yoto selade long yo positif hadin ki ang balong gitu teh dia mangina test mangina civil ngila sim sampel ha sini grams then it turn out to be negative so kini test bangile rapid test kalau tang banjua immediate take precaution yo de si sakit positif de menong baki de positif negatif dan tang nang rapid test ka melawan ang betul 100% positif 100% negatif